Okay, when you are cooking tive uthola lamathambe bengiwasho waletilwane letingitishoko not tona kuphela kukhona netinye etifakwa phakathi kulawo mathambo lawo kube namafutha lajulile ekumele uwathole wafake phakathi mangaphane wakhative tinfe tifana nabo halakavuma uyabona yini halakavuma ololo nesilwane abathi ngihalakavuma amafutha akhona nawo uyawathatha uyawafaka phakathi uma uwakha letinfleti nje so kudependa kwi-nature ukuthi wakhative dokwenta ini because tive dokudonsa netive tilwako adifani nendlela yokwakha futhi kakhona uyabona angeke uthi wakha into yokulwa bese ufaka kakhulu info yokulanzimana uma ngakha info yokulwa kumele ufake itilwane letilwako ufake emathambo wetinfo letilwako even zabo uhamba uyovusa if ukuthi ufuna kuperativity ininkani uhamba yolanda umuntu owashona kabuhlungu noma washona ngingoti uyovusa ethuneni lakhe then futhi isebenze because phela kumele nikete abantu futhi info bese tingasebenzi at the end of the day because ungawakho umuthi but what more important i culture yokuvusa umuthi